Daily Walking with God. Tingwang Sam Ning Zungay Kara. Genesis chapter 4, verses 6 and 7. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Genesis Perok Madai Pedum Serok Nai Sana. Tingwang ne Cain beze. Dai teu ze nang ning lumpum zai ning ma siarak ze bamlau. Nang hera teu be lugai makta ram semei. Kane kesia beta nang teu gai be zegene ning ki mui hiage hemui ne ning chu lim kwa lamui dele. Pa ne ning pe rege pe sui teu nei la dele. Kane pe chu nang dui him chang rale ze acheu be dele. Ke ndeu perok ndai pedum herok na hna. Ge rampau be ken dade rang e. Daite nang nra talano. Daite nang deiga zu punglano. Nang petau be te lu le chai nang nui rum bam zeda. Dade nang bata ke siate ke dine ke mau nki muiga kwa bam. Chide nreu di neuze. Dade nang chide swa nking lu mai sia dadi. King ne ke gai leu ne peruga. Ani rampau be Jesu Christa samlam bam ke lu be te lo. Amen.